Di bulan kalau bina kena kena saya mamai.
Isa nimbola vinakatale nakavalevu no munisema tale maina kavinisiriny koa tomani tingana nonda vetalanoa na vukuni nonda sana vinakango o serua singa utingango na nonda vetalanoa kena marama kasnivuli vakavengu o misisa salote rambuka klani vunga sarvike mnioni warongo mai ka ni talitaka na vekai mai waseti ko ni kua na vukuni nona vengaravi wakangasni vuli wakatalanga kena nona vengaravi tu na tambataka ni vuli na ndoa na ngauna balabusar klani tabuta timba ko ni sibi timba kay wasanga vulu ka va na yambaki na nona vengaravi tu na tambana ni vuli taka kalonga tasar ni soleto ko na nona ngauna na silvina kan ko me ngole mai talanoa mai wasea son kaya wakadoro tunungon se ngone lele kina nona wakumuriro tunungon tumbu gas ni vuli me ni lia tela ko na nona tutu gas ni vuli Iya, maro taka na kapital ngani ko sa meti ko na ket maliwa endo na nonto bulan ito kai bulan ito ke dingo matal nga na visuriti mulmulum ngol to kaya ni na buno baturango ng buke ke na buno baturango na dolase babi di binaksar ba lewa turango soso lewa talaga na itabi ang garabatu iyan maro taka ni sule na nonangona mengole mo ko may talo no weekend na kabino binakanipua ni ko sarangan na turanga liulu ni bose ni sana ba turanga o sero men sana ba ambulo sarango bua ni bulo binaka na wekango teto na kaliw ni bula binaka tau ro bula binaka na be watini wa bula sa taletsunga ina vitiraramba ina sana tini kaba ba wasibe na no ya sana mai serua tudola bina vale buna warong ko tomana singa bina di kua na vino talanga na vivakani rano na via sei burabura matua dola kotoa na singa bina di kua ndapa bina kotonga buana kalu ni sole kotona dola sirani inda mai vingwara bikoto na singa bina di kua jina ni songotuna galeu na vito soyaki matuno kotonga ko isuba bu roni gwarabi tomani kotanga na itabia na mona liba wa bino bina talanga muru ba dola talaga kotonga wana na lemu turanga na tinomosi bina vale buna na lea dola muru mai sama tuna singa ni kua maru si sotanga mai na university gay tola be tala ko tona e vini kua kuna valeu na kuna valeu sara tau na nomo mai bambulu tiko bike mamina kabina ni sigani kua na valeu na nomo bangalal tike ni mai me bakao bamadal takatiko se takatiko na songumbutu na nonto vanua mai viti ya kalau ngata ni ndasia matu bakabiokani na kabina ni kua na mona liba saraninda pakambola sarai bera kita nanti kandara siang matumengo na besi pura-pura nimbola binaka bikim nina siang bakandra na uno waktu rango serua dola bina dolan rabi dola oka uno tabangau ni siang mati kumikini bikim nina siang mati kumain na tokalawe loma nimbola binaka Mesia bola binaka mastele bikim ni kada na siang mati kumichavani may Amerika may Europe may chamani bakatalanga kino ni Selandi levo ni Selandi relay bakatalanga kino Australia na vale na nando may siya mabata chiko bakabiyakan ni sini ko ye mitik butak nga na nando rubitalan no nungweka kerombek nga nyo pamadal tikim ni mata weekend no mukoro no munikor ni vasu na bono ni susumikina na bunda talanga ni taurikina kena va leka talanga na no munivuli kerao nakatao nera go teito tambalaka na kalevu mai na butulevu na koro na butulevu mai serua
mai wawati korni kalu. Na matanggali o ngusu na bakambou kena itoka na muka. O iau wasu i serua ni anu. Ia nanongo tumbu dake mai iau undoka ta me ruati kuna tamangu kena tinagu. Kene balang-balang ko. Iau buladiwa na kai tukuni viau ni usa au ngai soli. Au soli wana tamangu lebu. Pakero via dani. Arau senga ni waluveni. Yo tamangu lebu na taito tambalaka na watina o Mereoni Salawanga. Maramani unani una maramango. Ina matangalimbeka sene toko-toko na rukusara. Matagali na rukusara. Ya nanongu tinangundina au sa fomu vambeka ngai tuguni viau. Na tamangundina ke na tinangundina. Na tinangundina lago mai serua yani anu. En wani ngole mekina na tinangue. O koero no tu matagali e kaomboko sena i toka mbeka matenumuleu mani ngale sema ko ai nambualu sema ko nambualu ko ke usuka vale laimuri nanongu na tuakangu sena no gutai o tevita na kalibu koe wawatio koe i anuda i na koro i anuda mai ni anu lei rua na marama rau lago mai kia en dua o kitiana liku deba le wawatia ni na butulevu watina na nogutai o tevita na kalibu en dua na marama o madana ngale gai mai watina o taimachi dona turanga musulmani taimachi keto progressive sarana ngona na serua ena tiki nango kena ena sana dua na ada beka eroni una kutaka ikia o koe sio wadengu ni telecom teito tambaleka yana laini mai sana dua kena deputy commissioner chugo nango si assistant commissioner chugo nango Abdul Khan era ulako chugo mai na laini vekeito o sarto ke membasi kina erto le lima na taito tambaleka o tevita na kaleu choana tongo rua makereta na dinga ke makereta na dinga sa makereta sila kale bawa tiberto na sila na maramango to le lima na lubendra una binikono ko eu mbasi kama ya na number 1 go timo di sabu pekene karua talanga ni sudu na turango kaumani mai boleh wasukina i seru yani wadava una senga ni titombusar na nuguduruma na kau ketu matangali o lutuya nugu matangali o lutuya na nugu yabusa o korolebu
Ana no kuya busa. Tukuni na keni tuku ni ke tola ko kedanga mai daki. Mai na bosa. Ina menua wa noi korwa. Ke tola ko sobu mai kia. Itu kai siru sobu mai ya. Ka bangona dona turangan ni walangi o Timothy McNaught. Ina nona wandindi ke kai tuna wango ko ya. The Vunivalu of Korlebu fought his way down. Pada laku tiu mai ya, into na Mateivalu. Laku tiu mai ko ya kina Mateivalu. Sengani laku dondonga mai, laku tiu mai bate kina Mateivalu. Korlebu. Kini bale ke bakai savalu somu mai, sonavanu ai sa tawati. Mamale ke wakai savalutinga saroni taurina no vanua ke senga roni raka entona bindina entona truce se dava tale raka enta se nangaune na tokeni vanua na tokeni gele lako nga vai valu enta reida tungo ina ngaunango manda na Taliban e tauri Afghanistan ne valu na kayado rasama malumanga na sotia ni Afghanistan arto sa durumai orto na Taliban na via batale tungaya na lako mai nangauno ya na non ratu tosomai orto na Vunivalu kasona vanua kwa sangai tawati ko nangauno ko sera selala nangauno liwe so era se va korotunga mai na loma ni vanua kita usa toso mai na Baravi kita ngai mai tiko na vanua o Tanra na ndona vanua kita vadengu kina vadengu dente tale tonga kina mai Tanra ngoi na viti idaki toka kina na vanua ngo mai toka mai kia sangai duana nakanga o rongo dani duana vi dunru vi leila ye apo ina non rangito nga nangone ele mi wasakina na duana ngasi nangasi anu ngai dabuto ko na lebuna bosa bona makumbuna ortona no kungas iliu tangai dabuta kino ko na bosango ba korlewe ko ni va tambiri chinru nandri kay balambale na bosa roni wabuna na lenga wambimbi ke taudi tu mai wendua bagai tu mbeka se sanga di no bosa muri sana bo abi bosa taki Wea koe basika kina na neto wasemai, na neto sata wasemai. Ito tosa dake maya, mai na wanua na Warwick, lako dake maya. Tukuni wakai wola, mea do wasara na wanua na Butini, nangau nango. Kilaiti ko ni ngona wanua wakalutu ya. Matanga lulutu ya. Ya na katolumbeka ni witarongi vanua sarang kay sulile stalikina nangelamo. Ya embulatiko naivola ni orato na itau kiningelendina orato melutu ya. Dona isema talanga keto sema chuki na bata kerato may na koroi may na musi. Tukuni ni keto bimbiu bata mayo kito. Senga ninduan na vamadala vinakasara rawa ni tauri may nangauno ya. Ni dapat taruh juga nangauno ko seda ba kito buna kito bimbiu sambu may kina. Ya senga ni tukuni na daba na buna.
Ia na kange nanu mini domba kana vidun rubi se rava sa ke tu to sumikina. Ke to lago sombu mai o ke to or to I na koroewa ia ra to tako so lo mani vanu. To tako so ia nia mer to le ado sartiu na wana to satiu mbeka kina go mena musi. Ula ko na musi ni ra wal sausa te ke una kai na musi o se tu na matentu. Or tongo ara tonto tango makeo I na koroe wai. Don dua chuko na kau sakila chuko mai na nongo tumbo dake maya. Ke na nongo bulo badakadak. Le unanga ni santa to sota batiki na mosi. Wate ko koe korlebu. Santo na kana tumbo ni vika endo do basi kai. Ia or tongo ara tonto go vitango magichuko na vekago go mai na koroe wai. Dua talangana kene wasera to tumbo mai ngaloa. Ea wadada na itukutuku membaleti lutuya au na senga ni sera kasara valebu na vika baleti korlebu baleto te mbosiwanga chiko talanga na ge muriti o mai na singatambu na rani na ge taraba binaga ko koe na wakasama ni korlebu ia nakanga I kilai ni o koe lako somu mai lako mai na matei walu ge ina nona ya dani matei walu na ngaune na tausara na viva no eviti walu kina koe tu na kusini loa kena iwandina dina ni nona walu na matei walu go ina ve ya seviti o na singne sereka pa matela la yeke yang beka na ituku membaleti au eu mai lutuya na matangali o ka ia ke to tiko go ina butulebu ina korona butulebu ke to tiko bata ke rato mai na viwa kani mai nasau gora tu ni laku tumai ni lau we ara lebu talanga ara laku tumai ina lo mantoso arto laku tal tu mo arto mai nasau to laku mai nasau arto saga mai tiko talanga ke tu satiku batago ina butulu me ado betu me na ngono ia orto na kene tuku arto wolai I komave na koro komave arto wolai kina na kai davara tole wolai kina kia senga ni matata binaka biau ia erto leo ni lako erto vikadi bibateke na erto mai vali lebu na leo ni dalebu mama ne lako mai lebu talanga ara duru mai kina ara lako ti mai sara mai ti tambia saka chuko ne lako na lomba ni lako lako dake mai wa baletaninda satos tunga babuli datos badaka senga suni nda bakeli aba matelalai na daba ado ina kake dengo yenta saba bine bedanga kina sa ko banga na kau binakatanu na wasia ina bukuni bakasama totok apa coach rong binak salangan mutal no ceko tahu totok bukan ada sara yale tiko no nomba madala tiko totok kan no resir somai lo meni ponua rangai ngoli sombu mai negara itu nanonra be tosaki nanon tangkasi tunga na isiamai siapa ni biwakan sagai tuna ya ni non rehusa sena na non redabuti semata tuna biwakan totokan dia isa ya bakit apa nanomu buli nomu tumbuh tak main num sedor boli lai kena nomu laki buli na secondary kena university ro ne pa matala mandeki naka o ya o kalasin tua mai Saint Peter go korlebu o tinga waya usale kalasi rua me adoba saranga na form 5 I ratuletiana ra
ina tini kadhiwa walu sanga bulu. Ya ufo mulima tiko. Ngai basika kina kwento na walu bulewu. Walu bulewu ngo kwa taro basaranga na vila kwa yaki. Mai seru atau do ko mai teke mai deumba. Me atho bantu I korelewu ikia didinga na wanga. Sianga ni lako ikia na lori. Dona ngau nambalabu tautu. Baleta ni sisi mai nangele. Na lako mai nangele mai na loma ni vanua ngai yana raka kede bagandua. Na koribuli yana raki bagandua. Ngau nea nugugase sabaka me tatandra takatiko mai na buli. Nangau nea sabaka nona vision chiko ko ya merato na buli na lubeko. Sama ni lako kinoko berato ngana wekana na to wekani mai koro wislo koro. Lai kere kinoko ndona tikiningele. Na korni buli nga mai le ratu lai tenara ka bimbasai sa koto kina na stoa na gasingo. Iyo timo di sabu. Toso toko kia na nona vale le basitoa le ba joini risara. Kwana tini ka di wasanga bulu nona lako mai na walubu sing lako walanga mai na wai wateke na soso lako saranga mai na kau liliu. Kwana kau liliu kwa ya na rakatolo ko bandu na vale tose na vale ingon sala tose na koribuli ambasuka na koribuli. Keto sangai keto na ngone buli na ngono ya. Keto sangai bindu yaki mai na be koribuli. Kita na formuli maketo sangale bauti ana ne tobuli ina sinu secondary. Orto na formu ba range biwasei na sono formuli mara lako talanga ibingo I anti da kombau. Formu ba formuli mana marama. Akina na oira na fomba oira na tangane ratongo le sare QBS. Iyo. Ya keto mai kai formuli makina fomu ono. Mani rawata na fomu ono. Ya nangone asesenga kino kwen careers. Na nomu toso inandona vanua. Waka senga ni dava bekaroni ka do tunga na kai viwali takitunga iyo o keto sa tukuni nga donela la le bonito kala stola ko ini buligasi buli lo toka donela la le buketo tambiliki na la le buligasi buli keto manile buli gasibuli I lo toka teachers college. Kona walu sa bula tolu, kena walu sanga bulu ka ba. Au bosa china mo. Nugu suka mai, tau ngana bataya, visau kina na policy ni matentu. Sa senga ni direct admission nga sibuli lako mai, melako ina vikoribuli suara tiko. O kenda enda volunteer mandai liu. Mo volunteer nimbera nyongele nga sibuli. Au satu na sare au senga au sambe senan lei volunteer. Satu ngana koro. Oti age rongo na nogumomo ena sana we nogumanchi tabanga. Huni moli. Quando rebuliti ko na ngauno ya. Ito no ko ya nadabe sa ka wati ko ya u. Turo ko siya ngoko ito nga may nakoro. Singhiya le volunteer.
Tino wa mengole laki me viau, sa mani ngole laki wa. Tino ko rongo di sa usara babinak. Kewa ka e na visa una system go mai na volunteer me sa suka tale na normal system nga iliu no sa duru nga me na vuli nga sibuli o sa duru sar sa le nga sibuli e na tauru nga iliu o ko volunteer chiko ui sa mani tu no ko sabi na kayo ibio bina kata mo le nga sibuli kina usana bakauti ko Neo mulai bangka sibuli ani kandabu. Sanjena. Au sama ni lengka sibuli sare kandabu. Wasa chungu ana walu sanga bulu kalima. Lako ratu na dangileu. Sanjena. Ratu na dangileu ko na non rau korribulo mo kay saba te ke wiliu. Au yang bakin tua ngai mo kay sa satu na taleani na tambadaga ni buli me usa suka mai na malata. May ang baki batali na malata. Na malata primary. Ya. Di bosotia una suka balile ngai muri. Dona ka ngai daka bana nuguyaba. Nanga una sawara me ke rola ko kina. Me ke tu sangwa likanda ngai tu rabango ko arida. E senga ni daba ni buli na nom sarawata mai na stip ke tingur. E dio sanga bulunan dolango. Lako le reida endo na unit mai na university mo kautatu. Mo le dakaba tigo mai kandabu. Beleta ni o tu ina taundaku. Mo gaili merawani na buke ikotiku. Merani o toso tale ina bakasamu. Dona kaya e lautiu to kan undo bakasamata kana kaya ka bana kasimu. Beleta ina nungurai bangone. Torobo wenangone sianga sarangani mbasi ka tumena ka nugu bakasa me undo to sa talemanda nugu buli. Au sa la komandanga. Ya au sangai ko te chigo indona ka sengone ase indona unit e walu sobola di $1. Nanguna ko sa bola kanili manandrau indona unit $500 so si biasa $500 may na bolso bula di $1 sa ungay kau tu sa to so sartu ngai kia na nunggu naradak nakabon na nunggu ka kinu mambale may nangauna ni nunggu mateni ang baki iratu na dangilebu sa matain semester saranga ya batake nakausala ka betul alak. Uli ang baki bay na malata, wana ang baki na semester salah kutungan. Anjin. Oti kitu sanggay may kitungay suka may narios sa nga bulu 1990. Ito sa Sukamay, kitong wala may suwa. No kugay duro na university, nabiyan duwang nga na yung baki baka daba. Usa ba bachelor's talamay? Anong sara ka itong may bakumalo na pepay? Sara dodoto, toto ka sara na. Iyo. Yan doon na doon ba nga, ulay tambikina, urawat. Iya. Doraka talaga eu toroya na English literature but na geography in undergrad lasa go baleta na kanya eu piwa science tunga mo eu Anjin. so nga una endo ni sega na wasala vividala tinaka enda nakaba iya enda sega mbeka tuwa ngani kalu weekend ya Amen. Iyo, balato eu vidala china kau da eu toro tu me babuli. Eu pure science to my physics, chemistry. Akakeve. Ya, nani, ya undo talita kabale bu na English but again biology.
Kay singini raw ni may da kay ni university and a combination may arts and science. May ko either straight arts or straight science. Science. Diyan sir. Kilabo sa tigo kina o Professor Ratu ba? Diyan. Nabakasa mo ko na system mo ko sa tiko limit ta ka na kain do ng wani. Warong mo dito ko ya nakasarangaya do talang abiya ko. Diyan sarana. Nakatamo ka dakaba na biology ang gaisena ni Rawa. Au sangga lituro tunga na university na geography. Siya nga dito ngano ni Bulyo lituro. Secondary o lituro mo to tikya. Ya nuguturo sa talita kasaranga. Rawi lakat sa to kin biology. Diyan sa. Ayo. No buti nga may inabuli. Nugusuka tala may wala saray na sino secondary. Aulay dabongo. Gas ni buli. Ang gal ni English what kay na geography. Na sino secondary tali. Oh, yes. The combination binaktan kaya English and geography. Iyo. Yung Manila tala may ito na kaya binakakinaya na noon tatatanre. Diyan na sa. Kasama taka. Iwan no dava kina. May kaya sa tiga buya pala chugura no kubakasar na. Nureida na stream kito tiwo kino kito bangga sibuli. E oso sartu amay daki. Wow. Nindangwane ninda tu sartu ngaira. Diyan sa. Au sa kito kuna bango ya raw bada ba. Kaya baka meu na toso daki. Wato tolo ina nogu karaba indona daga mo batalangaki na kena idole bayau nadaba rano daka ba usanga ina numa eu motivo na nogu mo sato seda que tumuli Sangeto sa na nogu kausato sa na postgraduate Daka na nogu postgraduate may daba gay tila takao o tioti ni nogu unit gay tila takao Professor Randy Thaman and do na course membaletiao Wow. on agroforestry. Sanjin. Bando ni kila yung madabataki au kuro siya ni kila. What was his intention then? Siya ni kito kila na intention. Iya atela may tako ko ya na agroforestry. Baleta nangaw na nga oti kina baten niya uy ando takachunga na bi unit. Nangaw na oti kina tulo na yang baki. Nanungu daga siwuli au sawitiba na nungu postgraduate. Sa awali daka na ngono daka chukina unity au ngai laisia mabirato na German Technical Corporation. Kwa na GIZ. Right. Na GIZ ngai offer takabia wento na daka. Bata nakasarala era to may daka baby. Kalau kasati ko oya wendo tani may nungu stream ni buli endo tani na kaulitoro na university wataki na kaya wawara kiu tumay tuma. Au no tiba kina nungu ni udaka daka chuba kasi buli endo na kau obakila bataki au ni senga ni nungu talenti sara. Ya untuk kasibuli kena vete da ke sarau sasangataka ya ubakila nga bategi au ni area mau nadidi ba
Tonge sulivia o endo na baki. O ge sulivia o endo na ka ngai o eu sa o tina sin secondary o bavale. O kwa quarters ni matentu. But it was not enough. Not enough for me. The sense that kila ningaw na siya nindambing donuki na nanomutalendi, kaya balaki ko ito nga. Numuray kina numukasama. Iyo. Artong kayo futa ka na dyan, dito wala nga na yan baki. Sa wala ko may sa tura vera to na numuti, ina gasibuli sa resign. Gibango ito na turangan India, uy ko lega. Lega, maleten yung resign to inalong maninduan na da. Na kontra kininduan na yung baki. Kalau ira na matakaling ko, hindi na noraray. May sa tubi na sa kontra ki. Dangay to sa. Ngore. Yung ko, erika tu inalong mga ninduan na yung baki. Ito ko na hindi walang ako na masu o ya o masu tipo wana no kalu pambauta to ya o na dava etaraba ko na kalunga na kay bare tagay tos tumaya ora kituri kasaranga may tumba kito sa may babale tali tumba kito sa volibale sa kituri ka may tumba usama ni may tiko ba na GIZ wono tali na yan baki na GIZ may nandun na yan baki nga contract Leon ono na yan baki anjin ramatau na oti ono na yan baki sa kito mani daga-daga tiko watakira to na tambanan ni agriculture Ministry of Agriculture tu daga-daga ko batakira to no to tambanan ni land use na land classification ayo kineliu-liu ti ko yan na doon na ronga may nabutini o zero Rumbama tarabi ko ito ko yan o inokera to kalo sa le wande mo na mabulasaw di ba ngwiyo sakay o tia sa kitong kami nakadawa takiro to o tia sarto kila nyo sabi mo sarto manisa tura sarang alubin akan o apply ta ko may doon na post mo ko kina senior research officer land use Central Eastern. May nangkasi ina agroforestry sari kasarang ko na land use. Sa malistal na lesson kay Randy Feynman. Toto. Sorry. Agroforestry. Forestry. Pagkali lako sarban na kakito na nakabibol ka di na land use. Land use sa guru nga kinabuan na matentu na tinikadiwa Diyos sa ngabulukawalu, Diyos sa buladiwa, ronundol. O inoke nga, kay ko tamibia, wendua na ed. Dua na nanotutaro daka may samo na spread. Na climate change adaptation. Ito na bang ko tay erochi ko ba binakan ko mo sa tobole atumanda. Tama ni tobole asartu. Tobole interview kina nakawa na kina test nakakede. Okay, kinda dala sartu ba yo may nusa lawen. Sa. Ini tekibu da bagaitu usia baka usia ni lomango sara meulako. Don. Bago usana litaro manangai vale. Na dabe na numanitu na maluto ko ang kasibuli tali chunga Dia la sara.
sana tukuna usana running kay one day takiukina. Una naman din na si Sa totokan sina wana na lista li nasino secondary au kana ding toro mo sari ka berto na GIZ kaya siya ang niratandolo mo nakatumba sa ratandolo mo may adasari samo totok nakabalik sara na viewers ito kay vikim ni na siya mati kumay rong binakandin na na talno ti ko weekend na wekando o teto na kalew maro ta kibakaliw no wasi ti kumay na no sasanga baka buli no naligas ni buli kaya dingin-dingi dingi taka no na dingin-dingi ti ko no buli ti ko raka tiko ando rakasar nga medyo buli dai na vital man ko wat kena nunggu kanggo o teto vera vikim ni baka soning gas ni buli ti ko nongo do ni varete ko binaksar nga was de go na wekando teto buli ti ko gas ni buli ti ko may kandaw tosit ti ko no buli doon na semester doon na lesson doon din na buli binakabali sa listal men ko na wekando teto na vamadal ko sa wasi nga tao na vibaungge tini no muitalan no ni tosuk nga na buli tosuk nga no mutakadaka tosuk nga no buli ndo ka talitek hindi na biram na full time tiko ronira dotok nga no unit may makawa kaba vibaungge ti saranga biram ng gas ni buli rawarong ti kumay nakabali buta totokan din nakabali buta lang abi numundo na ano na bito ko ni ano mo do sa sang mo do liya sa samo ando ang kay maningwali samo yo binaka ubosa te kitu to kay nagakilo ko dawir te kitu ko nandelana so nang una endo drop balilay na sikinala yan stable ko balilay na connection na kabigo iya kitu ngole samwa kitu sangkay wande takan kami kitu sangwale kitu liang bagitin karu mi samo may naronon dulu kan rua kinaronon dulu tin ka ba kitu tu kina may samo iyo ikaw sa uleito sa sareo ina climate change ni tauroto kana kaya usali rika sa ratungo na climate change ya na matay nga unang dambi kinanano ko dambi nandun na Singapore way kito sa laway doon na kay adobiyaw ni uba kasama taka ni usang nimbuta binakasarap na climate change Rabambeka na buwan uba kasama taka na matay ni singa yaw doon dua inalaman ni Balibola ngay tungo doon na regional organization Rayleigh Daki o iray radakadaki na rabato kay mara experts ya o yaw batakiyaw o tuminga may nalendus may video la ko may go siya nga niwulida na climate change siya naman iya na wanwe na numuadap tagi ko na kambimbi usangay tuna benetuna goendo nga na keniwali dato sana masu to lolo I will teach myself climate change esa kaya nga kina na no physics no biology no chemistry
Itu dia rawa. Tono saranga. Itu dia rawa. Mai kia saya karo tunga yang kino rotungo. Pambibi na physics and chemistry. Chemistry. Iyo. Batani na bibi saunin raki. Wataki na kaya vagabuna. Aro involved tiko kinabalila oro na ruango. Pambibi na kasi daba ko lako ivano tae lomai mali walala. Na kasi ko rati loma ningele. Na kasi daba ko lebu na kena na warming capabilities and warming capacity. Ratu ke dea. Iyo nyo kilanga wabinaka na no background no ko na baseline mira. Sa naroro no tombo-tombo. Ni chiko na carbon dioxide. Gona no na warming capacity o ko ya. No gelector na methane 10 times more than carbon dioxide. Na warming capacity ni climate change ni kasingo ni methane. Kero sange babuli dikira na babuli dia ungai na climate change. Yo tingai tolu na bula mateni no gumba sa inandi. Wanda ber na World Bank. O may bosa kina tulungan na Arturo Professor John Hay Waikato University. Dua talibero to ya Richard Warwick. Arto le ni Waikato ke chungu. Wate kiau. Kito le tolong na bosa na singa. Daru ke bosa tu daru sa bosa tu na climate change. Nakawalang o biabari tagay ke ni kentina beka ni sanga ni nonda ka o kenda raninda na babuli di kenda. Kanina reda chugo na toso ni nongo ka may nangasi jubuli kina agroforestry kina land use lakusar na climate change. Kito yang bakitini karuwa may kina. Sebenarnya kita ulah ko yang kay dabutabia wento na turangan ni kandamu. Do na bosong ko kay turabanggo ko ya. Tau iko molako. Bateu bataki o na udin ko makina baka senga ni se kay tali sarabia una daka bataki roto na land use. Ruwa kina na nagu presentation by PM on garase na ngauna. Do na bosinya sana may tasiri. Kito dakabakin na land use map kinitasir na tikina o sa singtoro binaka na tikina Professor Abubu na norto tikina mo. Kaya karuan ni nagu presentation go itong arewa na koromuana. Ya sa toso hikian na bingarabi. Kena kami veni kai verdak. Ina loma saranga ya usa tugini kini musala kusamo. Wakai sengani tahun 2000 na kasarabia una kasagai buasabia untuk naturangan kandabu. O asesela. Tahu asesela na turango chuno Fiji pine nangonongo. Ya itu rabango ko tahu gore ndo na calling gore. Ya banga tahu na bosa ba Britania it's a calling. Au gele makasamata kan nani tu tiko mesamo. Eu gele tini de niusa kena tambangasi tu gele kan bati samo ana lakuan na mo buli rali sumai. Ralakuan ni rali sumai na university. Ketu sangkai usa ke mengkasi tu ni baluti alafu. Kapag vida na yung baki. Unga sa ito yan ni nangona kerobi sa ukina o chaman ni boss ni lotu may Samoa o tinga ngona lang ka kinanangasi o toro tal na itutu mangasi. Anavara ka garabi tu may isang kawalangan nila nakanak. Ya na nakakakang ko ni climate change na ngona it was very demanding. Kero le ruang na turang kero tiga na ngauna. O Kim Niski watikiyaw.
Ira kedara tuili wara sa suka, saradengu. Na viva nueso na via se burubura butuki. Sengani walakan darumbo burubura tudo. Nda kautavango na Asia, nda le kautavango mai Europe o le kautavango i Ailandi, kouta Afrika. Na vanua ke de butuki mai. Na daka ngoni climate change na mbose ke de vai ngataki. Ole indigita kita langa may na expert group ni technology transfer ni United Nations framework on climate change. Ya kana daka lengaravi kan do talanga na kausangai daka bananga no tigo mekineka. Sa levisa una no daka meu program manager, meu project manager. Merda may nangaunong usa manage taka na non to program vai labuta ko Canada, vai labuta ko Australia, vai labuta ka na GEF, Global Environment Facility, vai labuta ka na Adaptation Fund, vai labuta ka UNDP, vai labuta ka na European Union. Gonda kane bau tini program motor tinu san dia mai viti ronon turu tinu kaba ke tu salis mai saratu kalele bunangone sa umanina numa me ke tu sa suka mai merto mai huli ke rautiko i subango sangai mai rato huli tunga na university Usang kali daka tale BSPC. Umi daka tale BSPC. Ikia umay taura kina na program via 3.5 milyon na ilabunibiti. 1.5 milyon na ilabunibiti. Gome distribute kina chinikali manamatan tu. Wili kina Timor-Leste. Tinikaba na matentu na Pasifika, wili kina o Timor-Leste, tinikalima. Na kia na mona tai kina ilabu, na kia na garabi na kake de baleta, na vitarutara kir na bimatentu, na kake de a endaru da kaba, ina daga libungu. Sambole donaka na dende ni daka ngos tanga so ni karawarawa. Wa mindi ni matentu ngai. So tanga na nona lewa. Monga itobole amo mo idri ko mero sota. Na kai na numa chuko na matentu batake na kai na numa na specie ke na European Union indona daka liu. Dona daga va musu talaga. Ya samai dava ya. Baksauti, bulau pesita. Usage mai de mukina. Au mai va de mukina. Tu tarongia u bada boiko, au tu no se de gumanda. Io, ni ruara porkara mo bitara vile lebu saranga, au toro vito toro mai Samoa. But na matangali daga wala bate tu kena travel requirements mula ko mondole vitala no sanga kirna bi matentu bata kena no monita takana kai dakai na ngau embasi kena nandende ana kai apa diula ko saranga undo na ngau ne ule sela sartunga mai palau na bukuni ako bata au salito mate mai palau, au duru balimbula mai palau, au singini sudu mai palau. Sangere lapaini na netona ke ro leitiko, me adova ni gai ke to suka kwata mai. Ya. Na kami dengu tu na vida na bulango. Na bula sarangao tira tongai contact mai na UNEP.
United Nations Environment Program. Tumani suletal tuwe wendo na kontara kinto na mati. May kausang karawati ko ng unang ko. Doon na kontara kaya may adabatalang bagibo. Yaba dada na tukutuko ni nakadaka. Nakawala nga ubi nakatame siya nga ni kanyang balang-balan na nung wasiyang ko malatame tukutuko ni ukina. Naka nga ubi nakatame warita kay ke na nung adapt tagi ko rawa. Inaso na may situation bobo e alamay na numumbula mukha ko ni rerabak. Kaya dan daw so na nga unan dan daw rerere. En darrere nimbuti kende ani loma. Mo dalawa ko lubu. Kasi ngai. Eu não experience era nyong galo. Era nyong galo ni otose. Nano presa tagikina. Na kaina raniada. Ona vangarau iko na sala. Morawatakina. Ana nduindu yo kwetiko na wabinabinakira na singa ni kuwa. Balteana na ituwatuwani kalau kina na itumbula kina bubale. Baleta ni aundo sukalo suka endo na bosa dabuta na artondo tuna bikito na kasi. Nangauna sa may langa kina na nukugasi sa wala kanya langa. Kwe batawa kwe. Tebita na kaliw. Langa chumo ko may sa matichu may namagumagua. Di kadibero to na lubena. Ito na bango ko reda ya wising do na kay tubiyaw. Nanongu sing do na ka utia may nakoro. Do nga nabuni moli chiko may bila kito titichu kina nanguno ko. Gay na bango ko ya nga nakausembuti arawat. Ya Weo nang ngaunaya na isang niwatawa 30 shillings with a tulsa nga bulo na sende mbeka so niwatawa nang ngaunaya sa lako tima inonoguyava na sa may huli engineer ng Dawilew may huli engineer kina o tamangu dina biological. Gay binakatamelo ko ni Sambera sa tunong nangasi sa sen. Ito na ba ko kay babuli kay muriyaw chunga mayaw na kay babuli di ko. Tumbe chunga na nung kato ni Lutu. O na kay babuli di ko nanumila ko lang mo. Tulad ko na nangasi yang na kay tuno ko areda. Na kuwa nga nakau do nga nanumundo do nga nakato itikmo mambale nang una sa ngunan rendre sare do nga nakato kawiliw kuwa nga ano rato ya itiko do nga nabuni moli may bila na ponon titi ito na bango kuwa nakalunga ang karabati mo, nang kay bakalunga at tagikimundo, kinanumdo ka. Di ko kito sa liliw sara. Kinabiwano ay liliw talaga kito sa Tikukina, kito sa Tosukina, para sa tumay Australia, tumay na US, tumay Dubai, inabi sa IBT, sa Tos, kung nakakaliw mo, kina no nabiba kalungata. Wano nga yung dore dalis chigo, ina no gusto sa dakiti ko may na inangonong ko. Densar. Sa totoo ba sino na mo vivo si bolimay o talitak bali na mo o siya chuk may ng bolim-bole o sa tava kina so nangun sa lo ulumbaleta kinay so nang bolim-bole anong dulito sa mo nabito ko nini nung doon na katalang kinang ko na numero sa lista may biti binaka binaka bakal ng garabitabi
o sa may siyang wala nga niya nga weekend ay biti sayang sarang nga weekend na tikongguan na wasa Pasifika kataray buru-buru talaga ni sa suriti may na so ng bose mo ni may wak madalakin totokan din niyo ba doangan ng utaro tao may baleta na muli soni may kanu nito kun chumaya no nito taltak bale na English na sa babalang batakin na motor chumay na listo di baka Chinese natapamanda no se dorboli lai no mutumbu ta kemai no pamurito kumai na no pathway baka buli kana papertanya natapa ya ungiti kemunitau monia ngoleba na beka baka Chinese baka talakin na no mulitalit kana sa babalang iliu ona wamimbi na baru buka baru ai do nakato ko na yalo ko na kena project na ngauna ko rando ya rando wanga ta kana bete ya na bete mai korleu arto ndola ko mai rakuta mene ala longo sarga ka yalo tu mai na bi korkoro ya China sende ya rona rosanga bunda sende watau na matagali alo banga taki ya no guiava watambu yo bagandua meulako meule sara alo na venga una kede solia via una ibola meuilika o wasa chungo usengone lila ingo da bosa chungo na mbaki 5, yang baki Vambeka, yang baki 5, yang baki Ono, yang baki Vitu. Tambu le saralo alo, tambui. Solinga via una ibola. Kwa ngaya? Ya, au gerei dani kake de baleta na wili bola. Oya usenga ni au singni langata ko ya una English koribuli au buli da sesena au pasta kana English kira dinan ko ya unda botu bula ruambe ka sebula tuli balim bula o tini papa USP ko na 311 back na LL 311 back sa daba unda botu balim bula sabola kana bitaroni sangkai lakuin dona marama do tondo betokan saro aliti bunisea nakakeda to uli da mai ina geography lakuani so tale rato lakuani rale buli dia tu na ina English ya unda butu ina CWM mo andel iyo ninga unang usuka miki na may break nga when na semester break nga semester break na break semester na exams au sa chukit tumba au duru sa usuka mai au lay nambe na 300 level au pasta doni lala le wera flop ta kana pepa raba petition ta kana senate me reconsider. Ya se o professor Mulambeka ndo na marama. Saya ngasarangan di Sulia na marama ko. Gain dua tala na pepa rang gain da beva. Imuri se ndo na katala gai dak. Ya na kena bina kani kai arotoda ka bananga simbo. No na tumbu dage mai kina kai Sulia bera tonongoni. Eu na makubugu na ngono ko. Iya, sama tau tunga vira na talibuni na kakili. Usando bukanang usando kay. Doko talibu manda na ta kay tamba-tamba tsungo. Dawa wili bola yan. Sulia naka. Balata na experience au kata kay. Iya. Sa totoo kasarangan na kawa nanu mamuha tarong namun niya to kuno may union nito talta kabali na English gaba talaga nanu muni sa mura bakali mo nangon sa baka Chinese may kanyo niya science major
yang ko sanggai lorian na bika vaksa ini sia ubuli na mai sia ni kawali tu amen le yang tali na no mali da kana ke samo dagare da na tup tup ni kelo se pada patawe na no mu lakuti ko sig badalka na binding ding eso rakabati ko no mu do to sa chiku papu bali totokan je isa yang komentar darusan na red sa ramadani tau na ulutangan ni no musamay bakita bitiko na buku niya sana o serua ronyo ni ba madalang matakina na no musa may dosuli chiko no munguna mo may baitabi na bose ni matang bose niya sana o serua do madalong ba madalang tikina mo Naka itulis mo na ronon dulot ni ka ba gai raw te chukumbeka na bulo machia udengu nga may kia na Samoa na bulo o February au katolisi nga sa tikabuya spisingo na bulo machi gai chune sa ndonay bola sa dulot te kimikibyo sa tukuni mayoy como sa lewe ni bosi niya sana. Lewe ni bosi niya sana. Mani di tukuni o tawale mo gore chairman chuni bosi niya sana. Kuena interview ta kichu na madambe ko TV tampo siwak. Iyo. Sabi na katamo ko mo duriani. So mani duru saratiani. Yan ang boss niya sana. Dua talang anak ka ungay ray na mati nga ni nga na duriani kina. Na kena libu na kayang karabi na lumani bol niya sana. Ron dapat mereka kaya tuba lelekan ay. Shot them. Yan doon ay kaurida raw ya. Very short term naka. Elen ka nitungon sa lamay ka. Elen ka na nitungwabu may ka. Elen ka na dabang ko. Kung elen ka ngayon, kwenta dilta ka. Kasi nga nindo na ituwa-tuwa ang balawu itiko, idikin na ng boss niya sana. Bato kaya nanuguray na matay nga uluduro to kinaya may to kaya ni sini o labetang ano ba sinasanan ng una roto ko na sa roto ni nagay sangay merak. Okay. Ni mayoti na wala sarote bosi wangka. Wala balangi alay nagadak wala i Bangladesh. May care to sa kay Bangarain do na chairman. Romani do na singa romay dakambo sa Suba na roko tu seru asalako. O dingo ratu seru na sangavale. Ratu kaluwe. Wate ke minista bakademo o dawaki. O dawaki donasa na kito vitabalin talchunga. Kueno na durutunga moroto sa basarango kwe vi roko. Nung chairman sana sa durutumengo. Angela. At roto wangara recommendation tiko, may ikaw ay Prime Minister. Prime Minister sana gali senta ka may na yata, kaya saya ito nang unang ko. Iliw, dapat nang boss niya sana nga, hindi kita ka na chairman ni boss niya sana. Yan nang unang ko sa hindi kita kimaiwan na mating. Kaya sa tigubuki na may usalay yato sarwaya kito samay ni Lake Tauraki na chairman ng Bambosin niya sana. Sa Manila kung may nanonood na Canada or to na Prime Minister kausama ni Duruki na Bambosin niya sana.
Kitu le daka bi boleh kati saram go batiki Minister Bagadengu, Rawaki, Seru, na Sangavale, Ratu Kalau, batiki ratu na tambadaka ituki. Na kena sangai me lurai na vava e lenga tuki na va levu va vuli o Seru ai. E vambimbi e tumbu nga mai sone ambaki lutu. Tumbu nga mai sone ambaki lutu sombu. Ra enda kila na bosina sana randole presente ano ira na bimatento ira na tuitambana ni matento. Nagay ina chigo na ngoni rambita may kina na result na kena senga ni binakatunga na levo na ngauna na itutu ni buli. Di Seru. Levo era suka nga na kalasi ono, era suka nga na kalasi walu. Mambibisar man kaya na buli. Sa maningay na numimekito sa ka manden dua na wandidiki. May baka menito baseline. Kito sa gituro kinando na ilabo may na nito su katungan asan o da chunichi na undolo. Kitong kay nakaba kina na nito profile. Go nakarabato kay na village profiles. Na village profile go teki busara nga may na huvale na nomuvale matanggali vale dava o vale leila ilomani vale so vale leila itumba o tiko na dava na flash se tiko nga na long drop na kake de ba matay lalaya ke tu toro ke ni tu la komenitete rikai na buli na dava na kake de vinakati me dakai na buli o de na nomo ka rikai na business na dava na economic activity e dakati ko na lomani koro na dava e rawani ba vinakati kina na kake de sa oti na nito bakawati wea sangai ratong kay buki kito na daka na tambana ituki merato sangai lako sumay na tambana daka ituki ratong kay buki kito na kenang biwa so komunibata na daka. So it becomes a pilot. Sa me demo talanga ni daka ko ibiti rarambo. Sebenarnya sebuah daka kinabakan dua mo. Kito sangai idaka ba so nabiasa na nabiandende to ko nira liliw asana liliw ya bikitu Seru ero tama binakasarangan balata ni asana lilay rosong bulawan nga na koro bana tikina ito sangai may to sa tikumaya sangai lay sakit mani muna sa so komunikasi mekin na nakaka sangai develop te kita lengko ina non to vibu ke oro to na bida tala tambana ni NGO sara durumai sara kay maybe sema oro to ina kay baga to kay na integrated village development plan ko bosa kino o salote Rambuka Mrs. Rambuka. But the baseline ira na village profile. The baseline chikumaira na village profile. Sagay lako na integrated village development plan. Sagay lay toso laki sara mero wisema tibata na national development plan. Yan na nabakasama ko tigubikitu enang una. Itong garila ni itong dakadak nga na 5 na pila sa barita katiko ko kung nga nabiluta ki binaka na good governance na non-ratiko binaka na luniwanua well-being matalanga kina na bure-bure nimbula
na kena bator da kita kena yau economic empowerment ucha sangai goal 4 ani na conservation of natural resources kena marro ina tango makini umbula kena bebe saunin raki climate change batana lebu na vi kor meseru sa ketu satawa sartunga na lenga ni wamimbi ni sisinigele sisini matasawa na kakere kene kalimanga na traditional leadership na vanua empowerment kwe kamimbi yasa vidana baki ko mo na neto di baka chuma na IVDP do na kay tali kinavio na IVDP baleta ni sabaso kumuni bagan do ento na no itukutuku sangeraro kina na buwan na volleyball niya sana batake kito na len matambos niya sana may kito ngay kariba may nabibuki may nabi tambana so tambana ni matantu nabi ka itambana kede bawya mera may tobole mera address taka kwa na lenga so tabatigu na korongo se na korea se na korribulia na kakevea kito may ito tobole me kito sa raw bikitu na ngaw ni ko me kito da kabea ningaw nela ko mikinen do na bibuke kito saroni tu kuna sarangani ko na bibuke ko mela ko na koroka baleta ratu sengani babale leibinak na bibuke ko mela ko beratu ya baleta ratu ngum sala sengachi na bibuke ko mela ko bika baleta na ratu wai lengachi ni tori ora wai ya sale kito le ado mai na ngone ni ku keni karwa talago na NATO budgeting talanga ela ko saranga mai na 5 na piles mo malambale sanda bo nga mai na 5 na piles mo bitekia na no mo budget niya baki mambalo no mo annual budget focus sa chunga pero tu na 5 na kalilimo vidana ka kitu sangat cukup mai wate kira tu na tambana da ito ki sa maniwanda bora kina na batuluan na tambada da ito ki menagay dua na mera satu boleh mena biasa na mera na garawatalangan na dakadamu kena buke ivena kena ba mata tataki baleta go o kitu nembak sarangago nembak sawati kinembak go kitu me kitu sa monita talo kitu me kitu sa evaluate takatale na dava na toso ela kuti kumai oni na taronga na dava ndu dakabatu kina na dakabango baleta go sa ndendre mai na sulinya sana na kena lako mai may kanta bundondo ba toka chugo na bada na sulinya sana mendua na yada ni torbe sa sing torbe na kana na kena endo na bosa dondo banga takati ko may kanta bosa totoka biau ni ngaw na do tukina ni ole sulinya sana endo tani na bosa do do to mundo sendo tani na iba marala tarabisara may wana no mula ko nga mole sulia do baka mundo tuna chiko ole idaka sulia na no muy bata ina banu sendo na kabaw ambe oni nangai do ambeka na matagali wakasama etiko wiki mundo kautalita kasara chiko na wakasama baleta nangono ko sa libu na
Lebu ya sang serangan isa suliatu na nona. Dari daya ni kim dombe seru untuk satu boleh untuk adapte. Ano pang takatsungan apa sa pertanya ya. Sana kena basa baka bakan tabu adapt. Kita belum rong binaksaran rong ada ya. Ken balen na satu juga nanguna. Sana to sabata chukin na baby sawe. Ken balen na kundra wuli lebu sarang abiken. Isa. Coba kasarau nir tu takaba na sano serua. Merto sa takaba na village profile. Atau sa takaba sarang na evaluation. Bata ken na monitor. Nanto baka muriaya sa toto kasarangan. Rong binakan din na dapat binaka bakalew na may tiko na bulangi na sino binakan ni kote to nakalew na may waseti ko na itutu baka liliw ni boss ni sana si chairman ni sano serua da marutaka ni sulew ko na nanguna mentan patang-patang bitang ko to sa takabungguan sano lo may viti kata chiko talaga na sano telew nanongole may na maraman bau o yan di Dr. Andy Evi ng Palarua dorakana ng tatalita ka na nanongwale may may biwasi wasi kinong kundi kuwa sabi tartar mayo Dr. Andy Evi ng Palarua ni sa may tabo na to think tank ni sana bakturanga o teli wen da marutak doon na matambak may ingko sa mata ni muri na bulan beko ko to no mutik mo no gisurit ko mi beko mi kin men may dumanang ano ni pamadala at to ko talaga no pamadalo ni ta church garnivalu babi ni binakabali buwa barong tal tsang mo ko na kabi ko bule binakaturang nita nakabali bulan do bito kun chuma prakaramu ko yang go sa dangwal sargo na sano o serua no may chikgo tito nakalevu ang wala talaga mo sa ala terbuka iya ana bula sa hoti romay vosa chiko na maramo o alisi ndaurewa wate ke bulo salo tena walwal darere ni radin tek chiko mo ira naturang marama na nonda biasana da matalawe ni da may reda ni solibika de bung sarna kame da bulikin na umarotak saranga bakalevu babi ni binakabali we tau teton ngole mai ya awabuli katiko na mata wasawat ni din takatiko na sano serua na non to takabutiko na village profile ni na siya lista mingo teto dan kay kiriko men na pamadaltak man pamatelay we kemuni na siya matiko mai na ya kay binakandi kuwa oni ngole chukmen na sano serua ena rere daw makamen na talon no takoko na ramsarma de umani chuko na takatang ni village profile da babi ni nakatalang bi polar ng gyukay andon na turangan ni bonolew da kaunrobe sa may pamadala man to na kana nakachiko na inventory me kana pulay sarang abang material na kau na manu-manu watake na weka kedetiko na lomani donesa na me boleh bakay bol yung kwanta rongatong ni pamadal tak cikortom na kanta mi serua ni o serua matay ni sana ibiti me tikbuta kana program mo ni kana bakador na village profile yung sana siya matalmingo teto me na pamadal tak na ngabikan siya tapsarma de umanatiko na itabilibungo ang garabatiko na sana serua da babi ni binaka bikomunikada na siya matikumay komunikada na siya mabakan ray na sana serua da marutaka ni may tiko irna no ni turanga marama do libing garabi merang wale may merang may talan no may wasesar nga na pika era da kabo sarchinga mental niya ya meron na biyo kanda kena katulo o turanga tawon ranra o tikon ranra da marutaka nanongole mo ko may wasya chungono ko nanoni tabi ang karaba en tambana ni bakay lapoy en nanon mi takataka ba tiko ko en bitambana 5 bulka rumbe kana ministry takataka ba mdu kina turang
Dalo bina tau tikon ranra, au klan ni siya matikong minggo, and muni itiko-tiko, may serua, binaka balik sa tao na, biba ka unggeti, o baka ito rin may bulangi, weekend na matasawa. Leo sarara, karema muni email tao, binakabalik muni vandonuya, muni sulia muni ngono, mubibuke, bayiran na turang marama. Ini sotela na biasa na ibici, muni soli makasa makin bira, dola kanon rapapin binak, tiko mayo ira na kan, sora bitar sar mi balang, ena non rangan rewa na muni email, ento gari dikin na bata-bata ko, wikam ni na wakanda, kone bata-bata sarangan menta se makina, da may biwasay, da may soli makasa makina, lagay tusar tungang wanaken na matay balo, daran ni kahe, era na lingay matao, ni nonda biasana ena nonda taka tura sulit tu nonda buku kena nonda kilaka bakatala kino teo tito sama madal taka cuma tu misamu yang gua salis tal mai biti yang damaro taka ni sasia malis tal minggo koe iya rani orang mo dia cukup mai tahu. Io orang ada tigo. Oh, itu toka. Iya, Orang ada tigo. Orang ada kemudi benakatiko. Iya, mani kira-kira cukna membalet tengah na village profile on ni apa madala cukin eh. Iya, ranyo ni tomana termena no ni pamadala. Iya. Ini da new da butetiko na village profile ya na mataila lai saranga ni kai ngande nekila imbaleta indua na nomu bubale na household na koira kede na chugelo mani vale na non rai batangenda di buli na dabatale na merda basaranga na kala na kwe bauti tini ngone lo mani vale ya na mate saranga ni tugu lora ya o de yoiko ke na no mule ni bubale o tia sanga yo taraya ni na no mubale na bubale taraya ni na no mubale matakali vale dava vale kava se vale simende wa talangaki na nomu na sanitation na wai na vale leilai o tiko voleka ina kambi maya seni vale se chiko ya ni itaundaku batanya ndakila na ngona saya iliu se na vale la ye chunga mai itaundaku Kembongi serra voi con la quicchia. Ya nangono go sa sona koro sa kambi saranga na kakede so sa chu saranga lo maniba. Jenasa. Ya na mateila lai ke dari tugu na kene bal go maramatau. Baleta ke ba ko rei na bibi sa unin raki. Kwa kasa do chukumengo. Nindo na dangi lamba, toro ma na dangi lamba o Winston. Oke turo ni kilabi na kasaranga na watangin ni jadi wale taracho na bikorpo. Kwere ni Winston taka na mga cat 5, cat 4, cat 3. Lebo nando to bi wale ngo sing ni rawat na cat 2 mandanga se cat 3. Ya santo na ka ndendre. Category 5 yani abinakata kemendam bitana vale senta sandro nakabe ya na inaki ni kana tobole me tauriti umengo wate ke na nindale otia gele zakaya ni nakaiba katokai na buru ni sente ni loma ni bubale. Whether we are under the poverty line or out of the poverty line. So above. Kaya saroni kito na tombo sartunga maika. Ninda reina velutaki.
Viluta ki babanua. Lebu na nonda bi abusa ko senga tuna turangan ni abusa. Nandrendre so tabi tukina singa ni mbulirawa. Na turangan ni Matanggali senga ni mbulirawa na turangan ni Matanggali se me banda bere me bangunubi. Baleta ni senga ni sema babinakatu. So nakae naloma ni bewakani. Nakakede e nakamai. Kutu loko ya masuk kumuni mai. Sangka mai tu begitu, me bakatale tu main dua tune bola tambuni dak. Ona monita taka, nioti na monita taki ni kango, sarani update saranga mai kya. Batawa labuta tiko nama ndananga una e bukananga una. Usada buta uti na bosina sana uda buta talanga na neto undambe na finance and staff committee. Bukan namun ndo batarungira na tumena koro. Era bakara sanga ni tura rawira na daba na kenayang na sana bi. Tora. Bakara sing ni tura bi nakasarap chiguira na daba ida kabachigo na sana balitsiaw. Ira kilangan nang unang arabi nakatikinan do na kala sa ino turang arok. Rapat binakatin to na kali sa ino turang arok. Pangera kilati ko. Ya era sinitor ba binakasar ko na isema ni walbolya sana may ato sarangan ni bin. Rambay libo eh. Rambay libo sar. Nakaro ni naka banasan. Well ketu sama ni nanu makina. Na vaka libo go me tobuli me review taki. Vaka bati ko na kena evaluate taki. Gona banua menda tu focus kina. Ina koro nambukelebu, na koro nambutini, se na koro ina lomanidolo, gona ka menda tu focus kina. Nakakedea. Na buke abalebu na toso. Matata talenga kina weekenda enda ndambiti ko yani. Enda vengaraviti ko na level go menda kilachi ko nakae vakachi ko miraya. Balata ni sarawa talanga kina ninda nangai wasia babinaka na ilabo ko la ko mai wana tabanan ni matentugo. Ilabo la ko mai wana tabanan ni matentugo na health and agriculture, education. Nakakede baya. Wirango merabisa mati. Ya ona malu-malu musara. Na pungan nga una kaya baka senga ni chukobi ko na data. Mo rei mai kina. Mo taronga kina na tambanan ni agriculture. Dabandu nakabakina na kango ikya. Dabandu sekali nakabakina na kore. Bata na data chukobi kitungo, go naka. Bata bunga nga una na may tambanan ni matentu ese top down to nga may na approach to planning. Yung kwa nakakita sa via na kabisi room, may sa bottom up yan, yung nakakita. Totok. Mitiku maira, gay lako daki, uira na may matentu, merang gay sema may kya. Rangay ito ko na, nogugori. Cara lewat rumah sara ina nonra work plan ni Indonembaki. Tori ora wai. Anjin. Ena vanu ay muachu na seru ay nangaunong. Totok kasaranga. Ya na COVID go ay may babu na kena tao ilibu na kae. Ya senga sonika balete raw ninda pick up takatali. Din. Balete na road data na kakile tunga bikitu. Sa totok kasaranga mnangau wawili ketik semberan na nandor may vital na nikwa sa kapag ngarto da kabeso sa Google tekim ni Google tekim ni bat ki nanamun ni takaka maro takasaro kasar velo mo hey to misarwa boleh sertakan na Fijisan na namudoy talan no buku di village profile dona kan ako marotak sa kasar sa doon saranga ni si Rona Bulongo sa taksargo na kinitalan noa ni matay ni Sanay Viti me wakang taksaranga na village profile o talitakan na bottom up approach
mesana bisa umanda na mua may na top down mesa bottoms up sana tutolo na ken na na ken na dhuruya na fika me lori chika na fika lori tar chika na bibu kala kumai sebada betau tutok dono nga benda na sana toso na nondo itu na matagali raya balete na rawani na nabuke me matataki na natoso matatata na ilagolaku matata na num kai ko nakaba kitu ngo sagay biya matatama yele buna kai ina netu toso na yasana koe ku wapina tuki na vera una turanga rua o somebody freeze na kang iya ni bos chunga maronga kemni chiko iya ni tauri ote koe iya bos chunga mai o digo kona minister vade mo dawaki matalanga kina be naturanga roko sa ngole kwa mesali roko tinanronga o labo se bue iyo totoko saranga ya nada mo nang dito don binak bali usara tau dama nam dito ba kyo na lomani don empak sa chiko matanda to me bakau ni sa tukuna ni chikung kono ko bindi levo na songong buto tiko sono nom do lalawa ando sana bude tiko ba matambos tau na lalawa saranga ko e bosa chuki no bisis rambuka don ko na education task force ya me buke saranga na kena lenga ni buli ke na eratiko na lomania sana endo na kale bo ko etiko ya kero mani vola wa begitu be ratu na tiko suba ratu sabai tabitiko rase daga tunang onongo erto levida ka kere bera tu kera ni ramai bibuke tu sara lomasoli raba bina ni raloma solitiku menduana ngau na merambo mai waitabi me ratola merareida na tikinango dona tu le wetiko dona tu talanga ke tu ngarawatigo mai na bulini bilutaki ka nanumi mena tomanitiko na bulini bilutaki ke na bulini sobaki di Vanua go ke to daga bibola katiki na batiki ratu na tamadaga toki batake bakaenda binaka mera bilutaki babinaka wira na nonda turanga bale na uno go sabe sawe sa lebunaka do me buli tale na non reitavi na kaendo do mera baitavi kina na dava na bimbi tutu era tigo kina na kakevea bataki na saubaki ni Vanua wira era tiko mera to seva ke na daka mera daka karangaraba ni naitavi na saubaki ni Vanua na davo iko bataki na no maitavi na Vanua na no daka mo garaba bona no muturanga kenangara bina tiko bina kanileo ni Vanua kakele ako ke tu sada kabara wa indua se rua na buli ya na sangai mena tomain taliti wa na taurira ke na nanda bi korokoro mena i se rua sebenarnya kepada besar tahu klan lili besar rasanya macam minggu nimbula fitna kami na orang macam na vital no totokonggo ke tito na kalebu marota kan ni sulitu meno no ngona ni kuwa
na buku ni nona vamadhala tiko koe na ulutangan ni nona Vengaravi tiko baka lulu ni bosi ni Sano Serua may vamadhala tatal tsunga koe na nona I type matanga baka gas ni buli na vibono kede ngole kina na nona ding may gas ni buli me rikai na tampanan ni Vika baka bulu politik yan dali yang sarto mi samo da maro takasaran na nona kilaka ertolaki sotab may samwa sama yang sarang goy viti sama yang talanga na puno si Roy yang go tau ni may dapat yung na nondaro bitalan no na kabina ni kuwa iti ko baka sobya baka bula beira si obya babi ni binakang baka beira si sombe ka na itatau o binakata mo si beira na leo ni Vanua nondaro Vanua si Roy baka rong chuk manang bunga ni kuwa na walevu wavina vina walevu vekem rauna vewatini na buku ni rawani umbe mai tiko na wata bo mo talano tiani ka sol tali chuka nanga una ve serua me vai tabiti ko na nomro wata senga soni karora obiau na nungu wa iyo sa bakastamataka ni lewutali na ratu na nondo tu yasana rauni rabaka itabi ya ni usama intingitaki ya usaba binabinaki na wale buwana klu wa binabina takatali tu na klu na nona belu tagitu na ne tumbula wa bubali mai beira nangase me adobati kumai nang ungo wa bina tala tunga wana nanugu turanga roko na nona sangole keru daga bala watamai o seru na Singavale ratu kalau dona turanga raya wana turango ka tiko bua sona rai I bubu na ngaunango we buke saranga we kitu na bola ni sana sarawaki na me kitu toso na nonra kami miki na uira na me Vengaravi na lomania sana me rasa vari takira saranga mai na kai dodon me baleta na sana na non Vengaravi natural o buki kitu saranga men tola batale dona matani katu me kitu didikina ngela ko bataki na resources so kweti ko na lomania sana bataki kitu na vida na lewiseru wa kitu tomani ratiku wa bina talenga beratu na nugu tokania na matani bosnia sana oira na be matani talai matani commissioner wakina na tamongo na matani cikina ke nama turanga ni koro oira kedengo era siama kede chuma na daga kedengo mai na chamani bosnia sana na linga ni Vengaravi ar saranga ito senya mai na matani cikina lako sombu sara kina turanga ni koro. Wira kede go era wili kede tiku. Ena sa kwa bina vale bubikem to na lenda to. May na matani cikina bikem to na lendu turanga ni koro. Na kaya ngora bitu mana itabi. Ena buku ni lendu ya sana. Buba bina tagin jina vale. Uni tegenia ni na tomani koto na Vengaravi kaca ni lebu bikem tu sarabia koto na ibola na mata ni mutu maricha babinatu na le muturara notu na le mutu itavia na kia tangko makina rara mutu Guarabia tu mai na singa ina bongi dubo babina saranga ke valebu ena singa ni ko buni takina ni ndana ngai tomanya tala ko tawana dakadaka ni butandola na boda na ngaunokwe sena vida na ngauno bola ka ngauno
wabina tala ko tonga ina buku ni lamani matabuere na bitokoni wana nitona na vingara vilevu mai vadora tu sambita kina nano nadagaka lei tomana na vingaravi me vingaravi tiunga na lei vale vero na ngone na buku ni veita vindu yeso au sa vaita vite ki ukina na lomani lotu na lomani asana pambibita lang ay na lomani koro na butuliw usa pa binabinasara kinabaliw na singa ni kuwa so talembeka ungole raba ukire na bibosoti na singa binani kuwa na buku ni bitarano me vadori ke so talembeka ngana ka udabuta senga nindonu mbeka vira usa kire akina na bibosoti binabaliw Sabinaka mundo naka valib sara tau na nomu ngole tu meni kuwa mendor me bitala noa rong nakwa na bilang waki na ngal ni kuwa baka nako na nomu solitu na nomu ngau na mendor me bitala noa weir ke na biwa kanira siama tiko mai torakana non romarau naka valib ke mdina baka rongo tiko mai naga total singa ko naga suraj talimai latiko na serua forum na ututi ni madhaw ni bulo September naga suraj talimai na turanga buni bola ni sano serua i menanga ngole talimai menanga mitomala tal na nanda vitala no na turanga lulu ni bosse da vavi ni vinak sarvalevu vavi ni vinak talchunga binon tona kerto na ngone na non to vito ko ni chukuba meron ngarabi na ko na non ita to ko ba ko tin be ka may wase tao na sigo bina ka ni kuwa kito saban ni bina ka ten na bupal me na buke ni na garabi na ka na itavi may viti kaya kando na ngon sale tubi kito me kito na bibu kay kina kito sa lomo solitu me kito na bibu kayani sa andola tratungan na koy bata-bata kaya kando tal na ngon na binakata na matabos ni yasana o serua mendo na mundo may pamadala na koy bata-bata sa andola tubi kemdo na nungweka may serua andola man ngay lubi kemdo kay muro ng buke-buke se wala bataw dono binaka Isa, mami binaksar bali utang, mami binakapan na marami ni Cornicalo and no nalinga mangos ni no na vingarab chukay bali no na waso tatuno no mundo ngole wa boki na buku ni no mundo takaka no na vito ko dito binakabali marami ta kalunga ta chiko no mundo bu bali tao binakabali sar bali bujina nakwa sa nakabalevu kita sama mo dito kay ngo mi Hawaii nakabalev sara nakabalev sara tao naka isa mode oro kwena mode no diga mode io molero bina nakabalev sara bikim ni nawarong chukumay to sama mo dito kaya ni totoo ka baka wotsi na bitalan no ni turang lulu ni bose ni sana o serua na solito na ngona na kami na ni kuwa na may wase chuko na tubo so tong karabati ko na bol ni sana o serua anda babi di binaka ni may tiko ko na kada maliwa may wase tiko ko na tubo sema batasara kana bitalan no na marama gas ni buli baka dengu sa lote rambuka totoo ba ko tinabitalo ni kuwa maraw na leway seru baka rong tung ni kuwa na non rongol may nabiyo kan ni rongo na buku ni kana titumbo na be karo bin karabikina kena be karo may wasya chiko bikan totoo ko na baka rong tiko na maraw ka tumay na ngol chiko bikina na turang do ni bosa o bolongereti na no na badidike na buku ni bosa baka serua baka talangaki no Tevita Bose Wanga
nona ngole chumo ko na singa tambu na kaindi chuka na kani tuku bata ngomuni na kila tikutala na vida na dorbono ngone leo koro na botini vital na korer sa vitar tarmai mermi bagai tabi tingumbe kan singa lutule warobu ko barwai singa tambu ngai teman tel kena vital ni ko na bagai le besar bikim dana kangu mai serua na nam do mai vital no chuka singa bilangan ni ko kita saba ko mo chuka yani ni mo de man na vale usar tal tomo de Lebu. valevo